Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Palat cispa teli kilong yeng, hakasnong mau jam, bat kap mau. Kisnong kibahap, hapo ka mau koro CNRD Block East Castle District. Gila pendap jing syah hikai pentibet, pansyat jing bam, bela pelong daka FMA Outreach Shillong. Ya kabala kersian pisa, daka Meghalaya State Skill Development Society. Lai benaikan thi, Sister Garnet Sutanga, ba Sister Jenicia Nongrum. Gila mi na Shillong, ban let chakasnong mau jam, ba chakasnong kap mau, ban ajing hikai, yikipat ba, jong kita ki arli kisnong, kumno ban sanjing bam, na ki marem, bela permi hakini kisnong, kibalan hakathanwar mau kunro. Yakan ni gajing ajing hikai, lakmi bat kadaw lenti, de ikong park siar nong khlaw, iba mikman na ka MSSDS. Kaalong lu gajing kemen hadu kata-kata, yikipat ba, kiblayo ikan ni gajing syah hikai pentibet, hakasin ka baningkong bansnai ka umso, nagiso belatung hakini ki arli kisnong, bat bansyat igijing bam, na ki marem. Hakas ngipen kut yakan ni gajing ajing hikai, lasak hilang durang basnong ka mau jam, uba Crispin Suting, kuntop ru UMDC ka mau konraw, uba say borlang warba. Ubalayro yusunyang ubenhay, jong ka FME Outreach Shillong, bantur siya kisnong bakendong, kathanyawar mau konraw. Bat ulasa mi kisernot sikipaj ba, kibla pendap, yaka jing syah hikai pentibet. Pasne. Song leader Konji Rajin Namkindri kabagi rayo yang kata sedikit punta kani katsi kalau kabak kerabat kalau masih wah pencok ini nak tak kecing ya kabangi mak hak kecing im jengi punta kaden kam kanyangi bangi nang ni sekhamat ni dia tresitam bangi ni tilut nan ta kasap namba ngila nang ni sekhamat banjang kalau cat nak benta berkenteu hati ini kisan tinggi ya kayo kakuat batum curu ka inak salang batum curu bangi lang kita kinuksa sigi waipat di pun tani ki prasna ki pratha ki bam patyo eta kecing siai nani kecing siai bagi lang kan nuksa ki waipat tasna ma dilukin jadi kita kecing ya jengi ban maki kila ban god nuksa jengi bakna bakasna katha jengi kan long kata kabaroy bakkan long kata kasna katha jengi babit babian Ndai bayo ka MSSDS ringkat pakajing trekam jong kapat ka FME long ka siu pisa ka FME ban IFP kan ka training mo wanum au magade ka free bapinum kit khiasho dene nama kala hangde kala let ka jing tre shitom jongi batre ha MSSDS bat kumjo ki bay mikma na poka FME kadaya te minta kane ka food processing phiale ngakwa ai jing mut ba hangne hapo dong hasnong jong phi ki bun em ki so ki pa ba phila ban pendon kam lu ye ki tu pendon kam kan proses ye ki kumba ban pen drying ban pen terkhong ma bong kumi ki kenja kumbale ki shirmit bale ye ki sein pen terkhong kum tu long ti ki jajaj so ba mi hangne phila ban pen mi kum ki so ne phila ma shna jam kum kita mo te long pidi ban long pat ki baya treshit hem ba ki baya sha kan ba treshitom namar shise manang sedang kan ono kakam ngin hap sedang shani barit kade ne em sendat ngimla ban ki shadrong tenga kwa FCC ba phenya long kita ki bru ki baya sha mo walum i no shiteng ba phinong o ga jing mi tang khnya mo kade ya te ya treshitom ya tre testa bat kumju ka kum ka jing yarap na ka prime ba ka besen ka awan em shane ban batai ki scheme ne ki luan ba pher ba phila ban shim te shim me kata ka kaburu ba ki ai
Mo. Dia ngaku akan tu episode bayalong kita berterustom. Benda ikan bicara cuci baru ibai. Sister Karnet, ibu yang subhan benda Chongi, sister Janisha Mangrong, ibu lapor dengan dari tu besni dan pernah dari lapor mendengarkan tadi. Awal kita dalam komunikasi long cuci, kam tam nak benda kebahagiaan Chongi langsung berkawai. Ba Henry orang soal kasih ke ba video ini sebenarnya. Kantor EPI ki training ki benda orang ni kinong syak training. Ban pendian nak bentuk kan ni ka cintip ke cing sempang ke cuci. Akabe bat karo komen syak. Hakani kacup ke cumi ke bamanta. Kacup ke bun ki cing kelah. Kibayat step hadu kata tangka kerdan pule kamlong kawabian nak benda cuno ban perkhat nak benda kasen kam sencam lani nak benda ban yokam jam kabak kampung san agari kapateng de cuni minta kipet ya kata kabaki on ka skill lani ka cingtip ke cumpi hakabide ka kata kam kabaki anur kabaki tra Haki company ki bahaya ada feedback. Syukur khilaf dia kata. Kei kekendoan nakalian jadi company ki bahaya. Kumka Apple, Amazon, lani kiwi pada multinational companies ki ba conduct ya ki buan ki interview na kapentaban thung ya ki beliau ki bantre ko company ki chaki. Kin nampet tanya kekendan henry ka kongsan kin pet ya kata ka biong ka skill ke chaki. Skill tu kita dibawa banyak kata. Nama lada hidung dia skill, lada kata kacinan kecumpi, bat rengkat kecing selutunat kecumpi, kabaya ya rengkat kata kacing tip kecing sepang cupi kata kamu cupi, kata kamu cupi, akan menolak kita. Jadi ini kata bagi buku di company di bahaya. Isepek berbuat ya kata benda banjo ya kino train on tak kiba piang qualification. Henry ki pedu ya kita kibenta kita kikwa banjo ya kino train barang kata kasak ke bagi nak piang kasih lain kata skill ke bagi nak piang. Nah kemudian itu kata-kata bandonang rapi ini kasih ban sakit ya ini certificate nak benda cumpi dan keserunat nak benda cumpi ban pensisya syak pertai berkawai Ba long kibla tebet ya kena kita. Baru sekata ngasih tang dijimbam kita saya menrak hidup harina. Nilai karun kena hikai tentu padu principal cini bagi kerja cerita por ni poi sesikim. Andara poi sesikim nilai isya hakidukan ni kita kamdan ka wei gurukan kamdan ka wei ka tamat mata ka bakle fertilizer bakle dawai le bakle tak melutai. Baru sispa kadik organik cimbang sudah. Bagi itu ya na kalian perlu cuma bulan nanti. Bulan pokok State Science Council and Technology coba Sikkim Department nanti, coba Sikkim Government nanti. Uang yang ini sendiri nak berada di cimbang per ni nasya training hakim Germany. Bagi bangga bagi supply, nado bedosia. Kaya syabar juga dia. Bangla pinpet sisa positif dapat poin kemana jauh. Kita bukan poin dengan poin penjupi. Jadi kalau ngomong ini kita kacau sini, kan lihat kepada hampolat pada kali time di sini. Hendak kian lain malah sahaja. Kipri itu baru sepak sedang kami berkembang kian ngomong di sini. Kian tim kian trap keberang berapa. Hendak building sedang kita. Kata lagi cinglong ke pengibi dah kemana jam. Tangkawai ke pengibi ke internet tangkawai ke ni. Kalau makilong kami ke mana mapi. Kikan thay has root rock lalu dia harus rock. PDI kita laki kita penkuat jadi surok. Kita ambil kita selading, naduk selading, kita bagi kompos. Lalu kita cina spok ke yang jadi. Nama haman kawai ke kawai ke trivial ayam ini bagi mereka polyhouse. Bernihat ne bernihat
Wat karukom thoru kalaya pher. Ka Bernie hat batho du wai ka don ha Meghalaya. Henry ka Bernie hat batho du Yupat ka don ha Assam. Ka we ka nongba. Henry lapia aliang du put Assam chunki jilla. House name Hajar Pusau. Ka kai pot jaka birthday ka lapinmi ka kerteng jaka Bernie hat ha kamat Henry ya ka kubo jaka jingshisha bonsin laklet but omshim lala ban pin pau. Nama ime de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himdi ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border Ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.2 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam Banpin bet ya kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jong ka leer klem sange Kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ngi don bat ka border Assam kajing per jong ka leer kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pej menta bat kipar ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim la balen re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bokla tho menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo Assam Henry ban ong ba Bernie hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye kibreo Kanong ba Bernie hat ka don haupo Assam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant Hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jala menta kis dang pin khre ban thau ya ka joint action plan